Mugambo wa Murimi. Umuthi njitikiria kuingira county namba 19 kuringana verse G article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Nyeri. Murimi umuthi ndi mathira hakuhi na Karatina na nikuo gutinda muthenya wi wothe tondu guku kwina githomo kia mwanya kia makorofia mahas na gwamba ngutume thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi Inooro FM niguo mwene kuo akiamukira muthigi wa urimi wone urimi wake. Marito makwa ni Daniel Munyua wa Gathara ndi itura-ini ria Kiunyu sublocation-ini ya Kiaguthu wodi ya iria-ini Mathira East. Ndi murimi wa makorofia na itura-ini riri ni tugukorwo na githomo muthenya wa umuthi kia makorofia mahashi nikio mundu urenda kumenya urimi wothe wa makorofia oke umuthi athome thomithania na tariria ni magukorwo guku gwakwa umuthi. Wewe Nyeri, Murang'a kana Kirinyaga na ni ukwenda guthoma uhoro wa makorofia muthenya wa umuthi uguthioro haria Karatina. Wakinya Karatina uria Kiunyu na guku nikuo ndi muthenya wa umuthi na tonya hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi Inooro FM wona uria makorofia marimitwo wicuranie kana ni uguka na githomo giki gitire na marehi. Mugunda-ini uyu turi kwina miti ya mikorofia 250 iria ina matunda. Ni hari mugunda ungi uri Kibingoti na wina makorofia 400 no hari macio 400 miti ya makorofia 100 niyo ina matunda mwaka-ini uyu. Hari ona mugunda ungi wina makorofia 170. Koguo mugunda uyu turi maria makuru maciaru ni makorofia 250. Koguo hari migunda iyo itatu ituranirwo ndina itina 1000 cia miti ya mikorofia. Daniel, na haria kabereri wari magaki? Ni ngoretwo ndi murimi wa indo ngurani, ni nimite kahua kwa miaka mingi na ni ndwaranite na urimi ucio wa kahua. Ni ngoretwo ndi murimi wa marigu maingi na ni ngoretwo ona ngeretie kurima nginya itunda ria apple. Maundu-ini macio mothe urimi-ini ucio nimite ni nduite itua kahinda-ini gaka guthingata urimi wa ikorofia ria has na hinya wakwa uria wothe ingihota. Makorofia wendagia ku na hihi ni mari mbeca? Kwa kahinda ka miaka iri mihituku 2017 na 2018 ni ngoretwo ngitwara makorofia thoko. Ni nyendeirie kambuni ya Kakuzi mwaka wa 2017 ngamenderia mwaka wa 2018. Mwaka ucio wa 2017 nirio ikorofia riathire iguru muno tondu ni riakinyirie bei ya ciringi 35 hari ikorofia rimwe. Mwaka ucio rathirire ni undu wa itumi tigithukanite, bei ni irageire na challenge no undu ucio hau ni ndirugamite ho njerekeire na ndorete mbere tondu the future ni bright. Kuringana uria urimite makorofia ri ungiuga thina munene wa makorofia thiini wa Kenya ni uriku? Ithui ta arimi ni ithui tukoretwo turi pigamizi nene muno urimi-ini wa makorofia tondu ni turakorokera na tukahikira tugatuika andu a gutua makorofia matari makinyaniru. Na riu ithui ni ithui thirikari ira tungikira kindu twitaga na githungu self control na regulation ni tondu ithui ni ithui ene matunda na ni ithui tungitua ihinda ni ria kinya ria gutua nigetha tutue ikorofia riria ikinyaniru, ikorofia riria rigwitikirika gutumwo na nja na ikorofia riria ririkitie guthondeka maguta. Koguo uhoro wa migethere ya matunda maya ma makorofia hau niho ithui tukwendo twingere na turore muno nigetha tutikae guthukia ritwa ria bururi tondu makinya na nja managwo mari ba bururi wa Kenya tima mundu kana gikundi kina. Na nikio umuthi mundu wothe uguka giikaro-ini giki ni aguthomithio uhoro wa mitungatire no uhoro wa kuramata no uhoro wa gukorwo agikinyaniria ikorofia ikuru thoko-ini tondu ni rieterere na ni rieterere na njira nene. Ngiamukira muthigi wa urimi kuma guku Kiunyu kuria tugutinda muthenya wa umuthi tugithoma megie makorofia niguo tumenye mari magwatea matuagwatea na matuagwo ri na tumenye maundu mothe megie kumarima. Njeta murimi na bemwe Mwarimu Mucwe. Niturakinyia average ya lita 450 kuma hari ng'ombe 15 guku mbegi girigiri spinach nireka wega muno ndigitinda ngirigiriria mundu arime no mundu uria ungirima ndangirira. Ungikorwo ni ukwenda kuona kindu tiga guturia maru matheri no nginya hoe no rute wira. Mugambo wa Murimi wareherwo ni Tihan kuma Bayer Crop Science. Bayer Crop Science niyo kambuni nguthi muno ya dawa cia mimera thiini wa thi.